Twataye iri shomereri kandi twashanga mukuru waryo Reverend Father Charles Nwagaba ari kurambura okureba aho bana bakubasa kushomera. Omwishomereri abeji beyongire okuruga hari 12 okuza hari 15. May the Lord bless you. Nawe uturondo buryo abuko tukatari kubasa kwakira abana butari kubasa nangwa ati kugira ngo abo twine nibo twabire nibo batira application bonka inga twayikizari yabo twagera ngo abo mwako ugureka tube tukomirana. So abana tukabombekera dormitory zindi twabagurira bitanda no bwati kuseni tubombeka classrooms desks bakuseni bazikora. So nitumanya ngo abeja bampa mukireka cye nibaza kuba batine buri munsi. Twenda tumanya habishare by'ishomero wabigerageranisa nembere yo kutemba kw'ebintu kandi Father Charles yabishoborera ati ubu umutindo gw'ubwegese burya higuru za pizi tuzirya hanze kandi nitikiriza abazire kuzishashura mu bicweka abo kubigenera cyane cyo kandi kishomero kandi nyenda ngo abana bari ku rugo mu makaga make abo base kutunga umutindo gw'ubwegese ogwahiga. Abeji abo twagamba nabo basima karicara mwensia hamwe n'obuhereza bwa TV West. Sima government akubani nunji munonga okuteretera new curriculum negise bintu birungi no kwara exercises no bwakoma musimiya ya kabiri no basa kugira ekwaye koraho okuteka nka cakes okuzomu kwirukange musinde kandi ntugaruka tsima na TV West abo kutuberaho mwebare abo buhereza wanyu. Gavumenti ninyisaba kugira ngo kiyakubasa gukora ikintu kiri stable ekitaragumenti changing abrodakika abo kuba you find today by giseki next time hatu bahindwiremo kandi ecyo nkibantu to affecting abashomesa 68 abashemeye ko bari mu ishomereri obwa hati government etira abashomesa 35 kandi abandi nibashashurwa bazire gasha kwa mayi kwatwakire.